Walikale havutse imirwano ikomeye cyane, imirwano yahanganije AFC M23 ndetse na Wazalendo ndetse na FARDC, ariko nanone Minembwe ibisasu bikomeje kwisuka udahagarara kubera ko drone ziracyakomeje kuharasa ibisasu bikomeye cyane. Uvira imirwano iracyakomeye, imirwano iracyakaze hagati y'uruhande rwa M23 ariko nanone ndetse n'uruhande rwa leta na FARDC ku basirikare ndetse n'ibitwaro bikomeje kuhasukwa ku bwinshi cyane. Reka nkubwire ngo niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri Mishe mu Rwanda, kana kuri subscribe kandi no kureka kugira ngo dutangire amakuru yacu agezweho aka kanya mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, twese tumeze fresh 5/5. Nyemerera amakuru yanjye nyahere kuri aya ngaya y'agahinda mu Minembwe akomeje kuba ibibazo bikomeye cyane. Ku ruhande rwa leta rukomeje kwica abasivile ku bwinshi, ruhagaba ibitero bikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu amakuru tubona kuri iki cyumweru nuko ku ruhande rwa leta FARDC baraye bagabye ibitero biteye ubwoba cyane mu ijoro ryashize mu bice bigiye bitandukanye, aho bagabye ibitero mu bice bya Minembwe mu mijyi rwagati ndetse n'imidugudu ituwe cyane n'abasivile muri Gakenke na Karingi ndetse no mu mujyi rwagati wa Minembwe, aho abasivile batari bake bahuye n'ihungabana ndetse bahuye n'imfu batewe n'ibisasu byakomeje kugabwa n'uruhande rwa leta ya Kinshasa muri ibi bice. Ariko nanone M23 nayo yahise igira icyo ibivugaho kubera ko M23 nyuma y'ibi bitero bikomeye cyane byakomeje kugenda bishyira abasivile mu kaga, bibabaza abatari bakeya muri Minembwe. Uruhande rwa AFC M23 bahise basora itangazo, akaba ari nayo mpamvu nanjye nkubwiye ngo reka nze turicemo 5/5 ture muri bimwe mu byo bavuze. Itangazo rya AFC M23 riragira riti bw'ijoro ryo kuwa 21 rishyira kuwa 22 Werurwe 2026 ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zakaje ibitero zikoresheje za drone za kamikazi zibasiye rero cyane cyane ahantu hatuwe n'abaturage benshi, harimo imidugudu ya Gakenke ndetse na Karingi ndetse no mu mijyi rwagati ya Minembwe. Ibi bitero byakozwe n'ahakurobanura byateje impfu, bituma abaturage benshi bahunga ndetse bangiza bikomeye ibikorwa remezo n'imitungo y'abaturage. Bigaragaza ko ibi bintu birimo gukomera cyane, aho bigamije kurimbura abaturage bo muri ibi bice bya Minembwe. Umutwe wa AFC M23 urahamagarira abanyekongo bose kureba no kumenya ibi bikorwa bikomeje gukorerwa abaturage bikorwa ku bushake kandi mu buryo bugaragarira igihe, ndetse amahanga akomeje guceceka mu buryo budashobora kwihanganirwa. AFC M23 ivuga ku bitero byakomeje kugabwa mu Minembwe. Aya makuru nyemerera tuyerekeze muri Walikale haravugwa imirwano ikomeye cyane. Reka mugezo aya makuru avuga ku kibuga cy'imirwano, update cyangwa se amakuru agezweho mu mirwano. Walikale haravugwa imirwano ikomeye cyane rero yahanganishije Wazalendo ndetse na AFC M23 rero ni muri Walikale n'ubundi mu gace ka Kanume gaherereye mu itsinda ry'imidugudu ya Ikobo muri Walikale rero muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ingabo za Wazalendo ndetse no ku ruhande rwa leta FARDC bagabye ibitero bikomeye cyane mu rwego rwo kugerageza kwigarurira ibice birimo M23 imazemo igihe kigera ku mwaka. Rero kuri iki cyumweru tariki 22 Werurwe 2026 muri iki gitondo ku isaha y'isa 11 muri Ikobo haranzwe imirwano ikomeye cyane yahanganishije AFC M23 ndetse no ku ruhande rwa Wazalendo bari kumwe na FARDC. Mu minsi ishize nibwo hatangiye kujya amakuru hanze yuko AFC M23 iri kohereza abarwanyi benshi ndetse n'ibikoresho karundura muri ibi bice bya Ikobo, ariko uruhande rwa leta narwo rwaje guhita ruhohereza ibikoresho byinshi cyane mu butasi cyangwa se makuru y'imbere, bikavuga yuko M23 yari ifite gahunda yo kuba yakagura ibice ikagera mu bice bya Poeso mu murwa mukuru wa Ikobo, akaba ari naho nayo yagombaga ngo guhita yigarurira, ariko FARDC ndetse na Wazalendo nabo bikaba byatangiye kugaragara ko batangiye kwisuganya ahubwo kugira ngo babe basubiza inyuma aba barwanyi ba M23
na gatatu bari kugerageza kwigarurira ibi bice bitandukanye, nubwo ibitero by'uyu munsi byagabwe ndetse kandi bigatangizwa na Wazalendo ndetse no ku ruhande rwa leta FARDC. Ariko ntabwo narangiza amakuru yanjye ntakubwiye amakuru avugwa muri Uvira. Rero muri Uvira n'ubundi haravugwa amakuru menshi cyane. Muri Kibibi haracyari imirwano ikomeye cyane, imirwano iteye ubwoba ndetse kandi hari n'ubwoba bukomeye cyane, kubera ko mu misozi igiye itandukanye cyane cyane Uvira hakomeje kurundwa ibisasu byinshi cyane ndetse n'ibitwaro bitagira ingano, tutibagiwe n'abasirikare benshi cyane. Bivugwa ko abarundi bamaze kuba 4,000, FDLR bamaze kuhageza 3,000 by'aba FD ndetse n'abandi ba FARDC hamaze igihe kitari gitoya, aho biteguye ko ingabo za AFCM 23 bagomba guhangana nazo nizishaka gufata uyu mujyi. Ariko muri Kibibi FARDC ikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice n'ubundi bya 23, kubera ko 23 yageze za Runingu, igeza na za Mitamba. Rero FARDC iri kugaba ibitero bikomeye cyane mu rwego rwo gusubiza inyuma aba barwanyi ba 23. Nyemerera amakuru yanjye nyasoreza ahangaha. Niba ari ubwa mbere sanze kuri mu Rwanda, kandi kuri subscribe, ukane ku like no kuri comment, utange igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tuzabane nawe ubutaha. Nikamubwire ngo ciao ciao.